Reverend Dr. PBM Baseomoy ubalong noi kun persa yuwa Vincent Pala haki artilik election MP baladem mentakenti ulami benkersan no yo kertong keseng kongres ya keni lai i hak jingelang ilap election chong keseng kongres hakin si hakasi bar pastor ulami benkersan ya keseng kongres da kaboong badai tang kani keseng kabala banyada ikirit pai bat kiwi pat kinyam rit pai ngajamen mangoye syong bai ma Vincent bai nyala nga pun kami kelom ibaran kami ke tengam parlemen. No, nga pun kami kelom dengan hingga dengan to. Kali dengan to, de ngabilsen ibaran kami ke tengam nama datum dari report dengan Long Times. Ia akan itu ajar dalam sahaja sen yang kan sen yang betul mau bah parlemen. Batum direkod parlemen dalam lima Vincent ia akan buat saya di MP baru. Lah, karena nanti pengajaran mereka turun ke rekod parlemen. Bahawa macam yang sini, keseluruhan amendment bill, banginnya tolong kong, agar sinyal teriku mainin kemudian kemadat. Sekarang waktu Speaker bakal jenglang prairie kandai nomor kanyam. Nomor warna amendment yang letak bagi jadian lain ke Muslim, ke Bangladesh, ke Pakistan. Afghanistan, jelas, Bandung, India, balik om na Nepal, balik om na Bhutan, balik om na Sri Lanka, balik om na Myanmar, balik tang kiri. Kau itu Kristen melawan nyau kemenyau Yukuba, hak bernikah, kadang mengirim priang sini. Bagilah semua awal itu di sini. So, Speaker Lok Sabha, Prime Minister, Chairman Raja Sabha, Habakar Raja Sabha, Kaman Ra itu kebil Raja Sabha dan priang susu bangdan kerja. Ini Prime Minister Lomenta, ulah penduduk ya ke Good Friday, kumbalah penduduk ya ke Christmas, mentah. Ke Christmas panraja jaga bagi lagi ya ke jingka ya uji su yang lagi no ya ke sika Jumatan di hari Batsepani. Hari jaga bagi Christmas yang no good governance tak sisi akan ispa anda sisi Islam. Untuk mantas ni kita menonton good governance. Nanti ke Good Friday itu warna ada ke Digital India. But orang sama untuk berpengaruh. Ya dengan raci dia dapat Friday. Kita orang mengajar doktor sama orang sinisar ni, dia melalui luar ketersian ke Kongres itu, mentang oleh MP nanti natura. Ini dia sebenarnya ajar tenda, ajar katsau, ni orang lagam barisan, mentang dia yang lang. Matok perai tu, perai. Untuk nanti nak jengkian, nanti nak hasil begitu ni. Nanti rangkam jadi sorgar, nanti tengah kejelah, rangkam makin dia berawai. Tak, semua mengamsyong nama nanti bantu ya kapol kandidat, dengan siapa ya ki pengayo mana mendahi ini. Tapi yang kata policy yang make in India, senah India, fail ke report. Smart City, fail. Startup India, fail. Black money, fail. Kemudian keren jaga jumlah sistem berdoa kalau sampai apa? Beraikan sis poker, kamla fail. Dalam tak kinaurat, di Jawa Barat, bukan kita kinaurat sudah fail. Farmers welfare fail. Corruption, thumbs up, highest level. Dengan susahnya dia, dulu para jemaah kali nak jauh pasti bagi mahusul. Kali yang sangat corruption mentah keserta, orang boleh mengi kalau teman, kawan ini saja, ini rendang ruyoi dia mengi bangja. Berang semua dia kerja. Ngan situ yang perlu, bukan apa yang lalu, ini berkarung kerja. Saya Kena sektor dasar Islam juga semua ini, non yoi. Ke Kongres Kebatemen yoi ke, kesukuran banyak kan. Nanti digital India, kamu orang ini mana
Untuk eleksi 2020 fail. Kejiran yang dikintai kalau kami dikenal kalau fail. Skill India kau ni kasat yang kapong kau mengilang dan kentiu fail. Banai khasalak yang kau kalau ni fail. Kerana kalau makuar ajar khasal. Lokal fail. Nada kau ni magikam dong kiri doper. Kalau kamu mudi boleh sangri, sanpuri ni kan tu, sanspa anu santur ni kebai sangru, fail. Orang vulnerable buat kawan nasib kalau mau bunuh, baru terus mentar lahkang baru mau India, China umkuah bagai India dan itu, semua ni bagai Pakistan, ni jual iri. Sekarang ya saya bila India. Uri macam sanpau ria sanpau kiri akan kena tu bawa. Pada sini tu melapat dengan sanpau tanggal kiri bawa. Dengan tak, orang sedang doain kalau ayah orang mana. Ukam siang le campaign election, mereka disincar alhamdulillah. Usincar rule more, boleh bos. Mereka administrat less, mereka jintrai yang office ngomong tinggi rumah. Kejing keluar di bon, kejing trai ke rumah. Ukraine kampun, sengap. Nama gawe luka sisi tengah 4 jua. Ba pala ha jingkran jong ul ong bawat ladai babun ki keno bo klemle ye ha ki expose nam bo lolong MP reki pai ba kisaki ki kampen roi ha kapor ba sanchar ka kongres. Manusia keres jingkeli hatli sausan publik jingkeli. Nai simpenta hidibet. Naris, hak private members bill, lais nem kanti diskusi ke bill ke bangares na badai ke sexual. Nakran na do ki border, nakran na do ke kam nongrep, nakran na do ke kam na punta ke jing sitam jong ki driver surat pi hanti kulit rakti gumne na do na surabahar hado hati katno ke jing jinjar. Nakran na papal kan dikatar border kat kecing car di border di surat tu fer lakran ni kataro di surat mentah ginayo kinyu nasional hawi kasarwi ganaya sisicop na do mo plang ha do ranikor sedu sebab mara siteng di hajar crore ngela assumption ki survey ganaya sisai na lo stoin chaplang diloi na wa kaji ngela assumption na lo stoin charam rai chasang ngela assumption na suna pahar Syado asam nilayo. Nana ston syamo halo aflang dilan baca lomba kemanzi terter syado rani korni layo asumsian. Kinanya. Kepala uklam dai kecing le de officer kasorkar andre ngaku ampi ngapuden apa sosan nalalan ki office kalen naum kecing jar gado kam gado jam ada set nekaya ka bajol. Gile kalen minta bini kajing sarong yang ingin mempersoalkan. Padahal yang dari polis, kanu mesti kasih janjian kepada nanti di kau. Padahal yang pak CISF, kanu. Padahal yang pak BSF, kanu. Jadi hajar kena dia kamu dia jangan. Ambil jangan kata. Kena sama kalau ada di polis, cluster boleh dia kamu dia jangan. Anda yang minta ini, lari airports, lari airlines, prepare. Lari Indigo, lari naik SpiceJet, lari naik Jet Airways, Indian Airlines kita, lagi hajar kita lagi dilakukan. Masalahnya ada orang pi, knowledge office dewan dong ke recruitment hang ni asalom. Bapang kecing kerjaan lebih yang aku bukan kandidat parti ke parti. Ngapa lebih kecing duai, kecing terkung terdo, ngapa lebih kecing kerjaan ke bah? Kalau kita nak ni, pelai Islam jampi, izin kesem jampi, coba orang sibor dan kongres, ini election kita yang maroi, election kepada dai kita beri, election kepada ai kerai, ladang insang agak tebir, jeng kau jing cara benda ke BJP, lade ngilong kibasif, lade kibat la pada lade. Kini kasarkar masih berkiat main, ya kibaduk. Himentai kawai Airtel melongso, Cellphone melongso, stang keju, perlok belum wadi, ban om hi ba, mudah corruption,
kay ka corporation direct ni dihe ka sarkar ka paknyap ya ki baret bat yarap ya ki baruspa kali ka sarkar mandre ka congress pa kayarap ya ki dok ki suk ki thap ki dap bat hagato ka por kayarap ro ya ki badon ki dia ka tax ni baruspa kayarap ki baduk kata ka policy kali badunta nyat ben ki baduk baruspa na correction intit ya babon ki candidate mentang isyak proyek sebi kalau lihat bawa NPP saya ketua ketua NPP minta lakut using mukerho lakut PDF dan susun lakut mabalai syak proyek sebi lembaga BJP pintit kaya gadil pintit kaya gadil kumta hakali kapor makot ya baru UDP NPP HSPDP PDF sewa election naik terang ke parti baik ya kerjaan dia ke ilmu hakati jono kumpul mata ditang ke kongres keban ai kajing sisar ke bawah ke pura na sekolah na nang berdon hak ya man ke skin ru kilometer ke skin ru kilometer ke skin dan sekolah dado kelas 3 dado kelas 6 hak mare nasional jurnal siang sudah teruk nang berdon te baru-baru saya nak kedri kiti. Kalau kesini narak kedri ngasih sim, kata kasim tempat ya narak kiti. Lepas buat school, ngarabu hanteng kata kasim kenalan ngasih bodkam apa? Lekai kasim nak kelam siap, ini kai noi kai orang ai, beda iong tu. Angsa, kadang kasim kiti jona. Orang apa kelim yang siap, mila berjubab. Angsa. Lada merah berjumpa dengan jumpa kini jompi. Orang air di kau itu noi kaya. Kenapa sim yang kebaik mah? Kenapa sim kebetulan nanti jangan. Ngaku apa pinong? Kenapa ini kebayar? Tengah lada orang kebayar. Dengan super dengan perlihat ini. Orang bayar dengan air fresh. Aduh pakai bayar. Kemudian noi kaya sopir yang sejak mana? Tu noi kaya orang. Kajing in jong katu kasim kasyong hakiki jongki. Kumtaru. Kalau jong kajai terbiu kasyong hakiki jongki jonga. Kalau jong kajai terbiu kasyong tang katu cibut ke cibut. Wat on baka MP kamdon dor. Wat on baka MP kamdon kat kumolong ki MLA MPC. MLA apa MPC? Ibrahim kelak balik man lagi yang kesan man islam kesal kelak balik krok kelak ban penpernya kelak ban ya nak kumpang MDC kita balak berai kisar MP tang dan ta kecil sekali kecil kecil na ta kecil dulu ni kom ke nong song ni don kecil kecil ni don ke kamram balle nam ta kecil 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 ni kalau ba ngidei ban rai yano nginjit renda satu bi yano but kum ka karam ke ong responsibility ka kamram ka jinipat ngidei ban batai kemiti perloko haslong atau ya lebot lada yo nem yo bisa ya le tebon namar balai MP ka kam don dor ka kam important MP ban ye ki MDC ni temudi nagarpa ni ba ka kapai trek dan step long kmi ngasih orang berbor long kmi nagarpa ni long kmi wal aicha long pa lagi long cepot long kau asai cepot saija mari long kam nanta kari ban kejai dulu kalau dong kari jongi ni don nak cima ni don nak kin lada ka bici kawan ngabor Hakani ke jingelang layo ru ya ke jingkran na we ni kini lam kaseng HSPDP na kensi uba aiban CMD ubal pun pau bo kersani ke kongres namau yo i badai tang ni kaseng kabala banida ya ke jai bendri urit pai pilih benang ban penyepir ya ke jinglong hakakam san hima sima namar ngangai i baki babun ba kinong elap kira balam le kinong elap kiba penba kelai kipat ba haki ni geski bat kijuk kiba menta ngadai undang tersian jong ke parti HSPDP naga menta dari ke election MDC kabala depno kabadi ke wini kibenta kabar ma panyada yangi
lengba juga seksidil nagamenta banyadai ni ki khun khasi khara ki parwat ki ki janga kani kadai ka national politics batnya dia thu pi bahante ha Delhi ha parliament omdan UDP omdan HSPDP omdan PDF ne ladadan Suha si thu yang la basuhan pertana kali gamai ka parti kumbala kran babalan menta kabalaban yang ya kanamrim kabalaban rung ha parlimen kade ka parti kongres bat ka parti BJP ka parti BJP kade ka parti kabamanga pamapi nila sutu tangsuang BJP ngiyong kenyo tang banyo siyauru nila siyong jilap nila siyong iya bat ladang nilang iit ya kari baka jat penri ko jongi nila leban pendu jatto ya kabakum kini ka parti kabayurat ya ka cinglong kerpang ka jongi kum kiriulum kimadan hakali ka May India kaba iit ka jongi ban habanawan ban yang hakali ka por ban kanbas nagamantau kurtong jongi ma Vincent Pala umalalong sisya uta UMP mentara si Posnam bat kata ka cingong jo kiwe lingba ki press media by ma Vincent Pala iklamle AAROM nga mipi ubriu onumla banelut yakap kum kecing kuat kejongi haman lagi jaka haman lagi skul haman lagi senong bat kum teter kitu kimati kibai bablan ila kedau akbat jongi yakri kapor lingba jongi ma Vincent Pala yakibai la ai cinyarap ya kani kadang kathan kejongi hapdeng jongi cingkerdu hapdeng jongi cinge kitu hingas no bakal ada ke way nak cingerap ki bakerpang nak mentah jongi kum kidang syong